Voi in hi October ni sari sang ni som ni panga thole ni ani a clear tu lenga thlathu te chibai le ve kule kan video te top thleng in minlo clear sakin minlo ngai thak sakula minlo like sak ve ngei donia sangha bom tu mi pali man Tenzol join UMA nuaya luidung hum hal sub committee in Tenzol ram chung tong tuin nial chuale a chaklama bom manga sangha man tu mi pali an man thu chuan siama Tenzol join UMA luidung hum hal sub committee hian Fisheries Act nuaya sangha in thlapun hun lain lui sangha khoi munami poman phal anilova hedan bo chia sangha man te chu remzel an ni don ti an soi Tenzol join UMA luidung hum hal sub committee nan man te hi zonun moya sailo lalkul moya lalrin omale lalram pana Tenzol khomi vek an nia an pali hian Fisheries Act mangin sanga theu an choi tirani transfer order suit and put Saipai All NGO in Saipai Health and Wellness Center 4th grade na thok pulal nun hlima bil kho clear PHC a sarkarin asun chu sut le turin thunei tu te an phut thudon danin Saipai Health and Wellness Center 4th grade na thok lai pulal nun hlima chu tun hai khan bil kho clear PHC a transfer ani a hei hi Saipai All NGO chuan rem tilavin nimina pulal nun hliman bil kho clear PHC a report a petur chu an dangani Saipai All NGO chuan pulal nun hlima hi Saipai khomi le sa kumsom pakha chung zet Saipai HWC a thok to ani ti soyin a transfer order chu sut le turin sarkar an phuta sutani ma chuan a top thlenga dawdalan tum ti an soi High Court order ti hlotlin phut Mizoram SSA Teachers Association in High Court thupek anga CSS nwai thok primary le middle school zirtir tu te dang het thwai turin Mizoram sarkar an phut Mizoram SSA Teachers Association MSSTA hian nimin khan anthil phut ti hlotling tura sarkar ngen nan thuan chua an thu chua angai ang angin anwaya Mizoram SSA Teachers Association MSSTA Samagra Nwai Primary le Middle School zertir tu te chuan Mizoram Sarkar Nwai kan chan vo dik tak changlo ni a kanin sha tawangin ni som pakwa thlakwa sang ni som pakwa khan Mizoram Sarkar kan khinna Guwahati High Court Aizol Bench WPC 128 par 2019 thelu ni a hunrei tak ain chia nu in ni som pasari thlathum sang ni som ni pathum khan High Court chuan thutluk na felfai tak min siam sakta ani SSA zirtir tu te dang he dan tur point thum asiama heng point pathum zinga adu ber thlang tur le Right to Education Act RTE rules zom chungzelin pakhatna primary le middle school teachers vacant post adalu Patnina SSA teachers tan bi ka post siam sak pathumna scheme manga ata tola da nge Mizoram Sarkar chuan tharuk chunga henga chunga point thum zinga engemaw ber manga SSA teacher dang nget regularize tura ti ani a besine sang tak nen kan clear line sarkar chuan tharuk chungin court thutlukna ti hlotling theilawa sarkar atanga malakna tak tak om lo awangin September ni somni pakwa sang ni somni pathum khan court zalo na contempt of court chu thelu ani a contempt of court kumni nuwa po malakna lian tham om lo hi makkan ti tak zeta Mizoram Sarkar in CSS regularization scheme gazette chu June ni som pariat sang ni somni pali khan ati chuaka he CSS regularization scheme hi SSA teachers te court in da ngetura ati wanga siamani a soi ani mekla yen scheme nei tu le asiam chan tu ma da nge po an lom lo laya health department hwai health worker mi somthum pakhat te da nge ani ta hi wan dwai thla kan ti a dan ngai pui mo ta kan sarkar hian court thutluk na min sa saka kan ta na kol eng tur hi a har san lai min clear saklawa court judgment ang taka min da nge thwai turin kan phut latani Dampabiala polling station somli pakhata om critical polling station pathum a om Chief Election Commissioner of India Pu Gyanes Kumaran nimin tlaidar li a New Delhi State pasarya by election nei tura puan nu tlaidar nga khan Mizoram Chief Electoral Officer Dr. Lal Rosa man thu thar la khom tu te by election nei tura inbuat sai na sang kalpui dan ashil fya ngala Dampabial by election nei tura in thana thiang hlim le fel faiom theinan ven himna khautaka kalpui ani don ti soyin ven himna na thok tu chanhem tak duty tir ani don ti asoi Mizoram CEO Soidanin Dampabiala hian vote nei mi sing ni zasari somkwa an oma anzi nga sing khajaruk panga chumi pani in
Meichia sing khaza somriat panga an oma service voter za som panga anombok tampabiala hian polling station somli pakhata oma anzinga polling station pathum silsuri 1 2 le 3 chu ven himngai na sabik critical polling station apuana ni a hi achan chu border area om ani wangte dan phallo thil tam takman thin na mun ani ba ka district headquarters ma mi ta changa polling station laber ani wangani vote thakna tan electronic voting machine EVM man ani dona EVM le VVPAT man tur chu August ni som pakwa le ni som ni khan ECIL engineer ten anlo endik to a in thanna tan man tlak te chu ma mi district EVM strong room a venhim na khautak nuaya da shan ngalani Dampabial by election nei tura hian returning officer tan mamiti RDO project director Pumal Somzwala Ruatani a assistant returning officer mi panni Kortha civil SDO pu obet lalma somale West Piling BDO pu Moses Ramdin Tharate Ruatani a ani ba ka hian sector officer som pakhat flying squad team thum le static surveillance team thum ruat ani bok tarlan to angin dampabial by election hi komi November ni som pakhat nei turani a in thlan chu tumte tan tun thani somni pakhat thleng mingpek lu thei ani dona mingpek lu te chu atok October ni somni pahnia endik turni in nuk dok tu tan October ni somni pali thleng hun hon ani dona vote la te chu November ni som palia chiar turani Nihni o tur free dental clinic hong Health and Family Welfare Department Government of Mizoram Indian Society of Prosthodontics Restorative Periodontics ISPRP le Mission Foundation Movement te tang kopinan puat sai nihni chung o tura athlona ha entir theina hun free dental camp chu Nimin Khan Civil Hospital Aizola kalpui chan ani Health and Family Welfare Minister Pilarin Pui Chuan he hun honei man puin Dubai tangin Professor Dr. Lovely Muthia Annamale Professor Dang Pathum te ba ka Asan Dental College Jinaya tangin internship tilai mi pathum antil bokani Minister Pilarin Pui Chuan rampo na tanga anhun lu tak senga Dr. Thiam tak tak an local chu lom omati tho soya Mizo Mipui ten he hun hi lok pui nge se du thu soyin atam theyang ber in entir turin a som ngala Mizo ten suk le muam kanti na sat thu soyin hei hian hlok na engma min pek lo mai ba ka dan na serious tak tak cancer le adang te kan ve na sat pha hle zo kani ati zuk le muam le ko wala ka in thiar fil hema pui molsia asoi boka mi puite chu he free dental clinic a hian in entir mai nilawa ka le avel von fai chung changa te zirlai thatak tak zir chwa tum cheu turin acha bokani free clinic he ni ni chung o tur ni in tho chan le tho le ni chung hian adu apiang tan thonin civil hospital Aizola OPD card la in entir thei don ani Mizo Mipui in real service mangchang kai zinvei wa kan tam September ni som pathum sang ni somni panga prime minister ina honsai rang thlenga real service chu Mizo Mipui ten an mangchang kai ngal le a buru chok lu nan changkai taka man ngala ni ba ka zinvei wak ten an chhor ngal le zalen thudon danin prime minister ina honi trangin sai rang thlenga real lu thi bungra sang sang chok lu nan man changkai ngala ni a rela bungra phurman hi amana tloma aranga ol samboka wangin mipuya ol samna athlen chaumek ni in thudon ani heti la hian zalen na biak railway thok tulam chuan tun aya anasa zokin Mizo Mipui ten bungru chok lu nan mang sian du ti an soya chumi turatan chuan ro mana po an siam chauzel thu an soi Zalen in rel manga khwazin then khata piak te po in sai rang thlenga rel lu ta chu lom amanti thu an soya Mizoram sarkar in Aizola tanga sai rang rail station panatur MST service tir boka wangin mantlom takin rel mangin azin ve wa theini in an soi rel mangin him taka state pon azin thei ta hi alom le a hun adu reilawa a him boka tuna chuan Mizoram in bungthar akai tani in kashiati in khwazin pakhat chuan asoi tarlan to angin September ni som pathum sang ni somni panga khan Prime Minister Narendra Modi chuan lelangin Mizoram atloa cheng Vaibelchhe sangriat somsari pakhat senga siam bairabi tu sai rang rel kong thar KM somnga pakhat point pathum pariata thui hi ahonga Mizorama rail service thar pathum Aizol to Delhi Rajdhani Express Anand Vihar Terminal Aizol to Kolkata Express le Aizol to Guwahati Express te availiam ngal bok
Prime Minister hian November ni somni pakwa sang ni sompali khan he rel kong sakna tur lungphum hi alo phum to ani bairabi tu sai rang rel kong hi athui zong chu kem somnga pakhat point pathum pariat ni in bairabi tu hordoki in kar chu kem som paruk point pasari panni ani a hordoki chu kon pui kem kwa le point pasari pakhat ni in kon pui tu mwal khang kem som patni point pakhat ani a mwal khang tu sai rang kem som pani point pariat pali ani station pali hordoki kon pui mwal khang le sai rang omin lever somli panga a oma lever sezong chu kem som pani point pariat panga pathum ni in lei major bridge somnga panga omin minor bridge somriat pariat a om le sangber kurung lui chu meter za som pali sang ni in hei hi india rama rel le sangber dot tu atling pha ani Myanmar atanga ral tlan sing khat sang khazaruk som kwa pathum biometric in chinchha to Mizoram Myanmar ral tlan singa mi sing khat sang khazaruk som kwa pathum chu biometric enrollment manga chinchha ni to a tuna chinchha te ral tlan zongjong atanga chutin za som thum pasari point pali bial an ni to a Home Department chinchha dani Mizoram ma Myanmar ral tlan mi sing thum sang khazan hi somruk panga anu meka hek zinga sang thum za thum som pakwa hi mi pani in meichia sang thum zanga somriat pali ba ka no pangkum som priat noilam sangli zasari som kwa anom bok ral tlan chinchha na hi July sang ni som ni panga top khan tan ani a anom tlemna district a na hi chaktaka kalpui ani lain anom tamna champhai sia hale longtlai district a kalpui chaka har sa ti department thoktu tenan soya ral tlan chinchha na khol man mek hian adu fira chakzo kan na tho ani theinan khol kan man mek thales hi label kan tuma heng kholte hi ral tlan om tamna district a pek bel kan tum ti in home department thoktu te chuan zalen an shil ral tlan chinchha na hi mami district a July ni somni pariat sang ni somni panga khan chanani a July thla chungin district tina bulchan vekani ral tlan zinga biometric manga chinchha du lo le hlau an oma a lo om lo ti soyen chinchha hi almani ral tlan tan a thazo ki ne himzo ka chinchha anni lo chuan dan lava om lut anga chiar ani dona dan lava lut anga chiar anni chuan thon le tan ngai dona chuwangin ral tlan om te hian hlau lava chinchha na hi thataka thlop turin kan nge na ni ti in department thoktu te chuan an soibok ral tlan chinchha na thokonga har sana sang an tok ti soibokin kan du angin internet connection kan nei chalawa hei hian na thona konga har sana min siama heba ka ral tlan te hi a then ho a then local ten ni wangin a changin an tama a changin an tlem boka an za chia po ti dik a har sa khop mai ti in zalen an shila ral tlan te hi a then relief camp pa chinchhan ni a then chu camp pon an chen hmuna kala chinchha an ni thun danin sarkar lai pui chuan Myanmar ral tlan te chinchha tur hian Mizoram sarkar chu tum engi musat a shatir to a mase Mizoram hian chuan lam siamin an har thina sarkar lai puin chinchha na tura arwa man embassy form chu ral tlan te tan a him lo theini soyin chinchha na dang mang turin sarkar lai pui chu angena embassy form a hian Myanmar sarkarin ral tlan te ming le ni na asya theivek to na wangin ral tlan te tan hian him lo ni nan soya Mizoram sarkar ngen na hi pomin sarkar lai pui chuan foreigners identification portal FIP manga chinchha turin ra man na aron siam le ani Christmas le kum tharlain Tripura in Mizoram Kolphetha megawatt somli pedon Christmas line Tripura chuan Mizoram hena Kolphetha megawatt somli a pedona state in chenom pani 10 anlo ti thin Kolphetha in pek ton chu an chhun som don ani tun kum tir khan Mizoram chuan Durga Puja lai khan Tripura hi Kolphetha megawatt somli chu hun puilaya eng a khailak lo nan an lo petoni India Today na Tarlan danin TSECL managing director Biswajit Bose chuan he inrem siam na nei ani thu hi asoya Tripura hian December le January hian Mizoram hi power supply apui dona hun pui hun la hin apui dona ni ati BJP kan thlopangai MBJP president Mizoram BJP chuan nimin ni ruk thlat som sang ni somni panga chon khan an office sa chungin khoman manga thu soitu MBJP president
Dr. Ke Bechwa chuan BJP hi hlotur ni lovin kanram masona ta na kan thlop tlat angai to jok thu asuya Dr. Ke Bechwa chuan Prime Minister Narendra Modi kaishwana hnuaya hian Social Security na satakin India ram chu athanga masona na satak kan ne wangin ram dang po in na satakin India ram hi min ngai san pha to ti soyin Prime Minister scheme sang kan sia a huap zovin a phone kim hle kum upale pian phungarwal ban lote thleng in he Social Security hian a huam vekani PMAY Housing for All te PM Kisan te Healthcare Insurance Scheme te Prime Minister Free Electric Connection te Sarkar na thoklo chung kwa tia pension scheme thattak tele adang tam tak Mizoram kan man velo thlengin scheme tam tak oma chu wangin Mizoram Mipui hian BJP hi engwang hlau tlat nge kan ni ti hi kanin zona lian takani ati Saskin hnuaya malak na clear let Nimin ni ruk thlasom sang ni sumni panga chuma Khan Chief Minister Conference Hall Aizola Special Assistance to States for Capital Investment Saskin Nwaya Department sang kal tanga malak na kalpui dan clear let ani Chief Minister Pulal du Oman clear let na hun hi kai shwayin Home Minister Puke Sapdanga PWD Minister Puvan Lalana EFNCC Minister Pulal Thansanga Agriculture and Farmers Welfare Minister Pupisi Vanal Ruata Health and Family Welfare Minister Pilarin Puye, Power and Electricity Minister Puev Roding Liana, Sports and Youth Services Minister Pulangking Lava Marle, Advisor to Chief Minister Finance and Planning Puti BC Baka, Official Dangte Antelani, Pulaldo Matsuan, Saski Tsu, Department Shankal Tlangamason na Thona Turani Angin. Malak na ti ahun takas ko Vaibelchhe ani theinan ngai pui mo atul thu asoya department then khata thoktu te in thlada na in saski kal tlanga na thataka thoktu department dangte ati khotlai pha the wangin thoktu te in thlada lo turin acha finance department buat sai kum sang ni somni panga chunga saski hnuai project sang din munte chu finance secretary puram chuan alimnen asoifia kum sang ni somni pali sang ni somni panga chunga Project Kallai Expenditure Sanction La Omlau PWD Nwaya Project Pathum Agriculture and Farmers Welfare Department Nwaya Project Pathum Disaster Management and Rehabilitation Nwaya Project Pani UDNPA Nwaya Project Bakhat Food Civil Supplies and Consumer Affairs Tourism Land Resources and Soil Conservation Le Irrigation and Water Resources Department Nwaya Project Pakhat Chok te chu clear le tani PWD Nwaya Working Women Hostel Sakna Chakzo ka bo zuidan tur le PM Ekta Mall Unity Mall Sakna Sotzo ka kalpui dan tur te soi ho ani he namhum him ngam sarkar MNF in Asiam le thwai don MNF President Nimini ruk thlasom sang ni somni panga chumhadar som pakhat khan MNF chuan no face a political session an manga thu soi tu MNF President Mizoram thanga XCM chuan FCAA dan hi athat le chiat kan soilawa kan thunei na van hi machul kan ti ni ber he dan kan du lo na chan tam tak zinga international border tanga KM za huam chunga state sarkar ron lawa central in tu le poimo anti akutan thak thei tur hi apoi le zwala he dan man kan du lo thu hi pas kher lo ma ila Peace Accord Article 371G hian min hum himsa ani hei hi achian le zwala kan lo in ral rin nan MNF in kan du lo thu kan lo pasa centrala kan thon thlanga lani ati Mizoram thanga chuan adil po mindil ma in ZPM sarkar chuan ponfen malam hlim sang sa in doi o chwa in aingma ma in anlo pum sakta ti soyin kan nam pasal tha te thisina le chwa mi puin kan tor chwa kan nam himna kan leilung chunga thu kan ne na cha bi chu central ne na an hlan ani ZPM hi Absaloma ang dewan ni lalle thunei na du lua ta wanga ro pui theyang bera in lan tirin thiang le thiang lo po poi salavin thunei na an leka an ho tu pa pu du a hi mitlem te dictatorial power mangalo op khom thang to tu ni a kumsomli che thetianga alokal tu awangin a than nan to ti in tlom ngai pol te le kaushan ho te ngai theilo na po hi than nan thilani thu asoi Mani du dana khuzakhi sarkara chuan alorem chang lo ti soyin MNF President chuan mani tuilo opkeu dot soi she lo sarkar hian re de ngai lawang Absalom ang hian politics khovela leisilo wan silawa hun top man hi thil om theni political party tam tak aral to lain kumsom ruk chuang zet pathian in MNF min shwai zela kan mel ma te min hne sakzel thina
kan nam him na kul bing hum him ngam sarkar kan siam le anga FCAA hi atop thlengin kan do dal don ani ati MNF president hian pupi thola XMLA le khabuzia chaklo na ata chakna ti atlang zar ngal bok Health Minister in kumngat noi lam khudam doi pelo turin thuron pe Madhya Pradesh le Rajasthan khodam doi pe ka wanga no pang engimusa tin an thi phania soyani nu a Directorate General of Health Services DGHS chuan State le Union Territory tin hena thurona pe a nu le pa te chu an fa te kumngat noi lam chu khodam doi pelo turin ati DGHS chuan doctor le pharmacist te po no pang te khodam doi cho chungchanga film khur le turin a cha no pang tam sok te khu chu khodam doi pe kher lawa re vele mai thin ani thu tar langa no pang kum ni noi lam chu khodam doi hi cho tur ani lo ti in kumngat noi lam po pek lo atha ti asoya kumngat chunglam te chu doctor ten an endik le an pompui nuwa chau khodam doi pek ani turani atibok nu le pa te chu dam doi en pek po in doctor ten an chu angza dos chau pe tur le rei tak ai tir lo turin ati ani no pangte dam doi pek chungchanga chi sang sang pol lo turin DGHS chuan atiboka hei hian side effect thlen theina ati tamani ati a shitlang le khunaran chu are vele mai thina ni ti in nu le pa te chuan an mani thua dam doi lo cho ve ngot turani lo thua soibok khudam doi cho tu doctor man Madhya Pradesh sa Chinwara district no pang som pakhat te thina thlen nu a heng no pang te khodam doi lo cho tu nia soi Dr Pravin Soni chu thu zofia turaman ani ti police tenan soya Dr laka hian FIR thelu ani to bok Chief Minister Office chuan khodam doi eiwang nia hriat kai hnoya no pang som pakhat an thi to ti soyen nakpura no pang paruk enkul me kan ni ti soya thijing atam zog le enkul mek te hi Dr Soni chodam doi 18 ni thu FIR a tarlan ani a Dr Soni hi sarkar noi thokni in pediatrician ani a private clinic anei bokani khodam doi chothin hi cold drip syrup ani a no pang engemuza tan thi nu a sarkar chuan he khodam doi hi zor chwa a khap to ani Mamit All NGO le Commercial Vehicle Owners Association chuan thu chwa siamin lengpui thutuidam le Mamit Tubaira bi kong chia chu aranglama siam chaturin sarkar an ngen All NGO Mamit le Commercial Vehicle Owners Association Mamit Joint Committee siam liana hol Mamita chukhom chuan Mamit District tana chak lak na le veiwa na kongpui lengpui thutuidam le Mamit Tubaira bi te chu le thei eng chi tan ma kal hlei theilo khopa chia chu pui anti thun soya chuan lam hote te siam to lawa arang theng bera siam chatani theinan Mizoram sarkar chu malavat turin angen ti an thu chwa antar lang tundin muna heng kongpuya te hian lir thei eng chi tan ma kal ahar sat to wangin eile bar le ni tin mamo chok lu na konga le thlai thar hral na konga Mami district Mipui ten har sat na na satak kan tok mek ti an soya dam lo mun pui jok pan ngai te pu in har sat na tokin nunna hlutak chan mai theidin huna anding meka henga wangti hian Mizoram sarkar chu niruk thlasom sang ni somni panga thochan ni achanga ni som pani thlasom sang ni somni panga pathian ni chungeya lirthei engchi tan puwa kal thei tura kan kong puite siam chat saka kan har sat na to mek te sut kyan sak turin kan phut ti antar langani dampabial campaign bawrak Bihar Assembly ding lai hun chu November ni somni pania atop dona chumi ma chuan Bihar Assembly seat zanni somli pathum omna ta na in thlan na chu nei turani a November ni nga tanga ni sompanga in kara in thlan na an nei rinani tuna hian in buat seidan sang in buat sei ni a Bihar chu JDU shrine in JDU le BJP sarkar mek na ni a in thlan na chuan JDU le BJP an tang dun ngei dona lok jan satti party Ramvilas atilboka ale lama pol sang RJD le Congress try an tang hodona in thlan nung bera RJD chu seat la tamber ani election commission chuan Bihar Assembly in thlan na le state danga assembly by election ne turata na central observers tur zali somsari po apuang to a state by elections ne na tura chuan dampa constituency Mizoram po atilani Bihar Assembly thlan na chuan sarkar mek te chuan sarkar zel tumin tran anlana sa a kongshang in state sarkar atanga mipui ham chana tur scheme le ramana chang apuang de urenga central BJP le sarkar lai pui shwai tu te anchang to hle a Prime Minister Narendra Modi le Home Minister Amit Shah chuan an tlo singa central BJP shwai tu te pu anchang to hle opposition lampo chuti thaw
Mizoram po trumdang by election ber ayin political party ten tampabial by election atan jan an lamani na langa hebial MLA pularin Chuang a sailawa boral nulo katangin by election omnge don ti sha in political party ten jan an la a sarkar lai PM chu candidate puang masaberan ni a achunglawa soi angin tampabial by election chu state dangte rual in November ni nga changani sompanga inkara ne ani donani tundin huna inthan na a ruling party pharna ni berangai election model code of conduct man alani lava sarkar tan le eptulam tan zelen taka campaign nei theilai ani Mizoram by election alo omve to chin campaign dan tlang pui chu ruling lamin ruling bial ni achat ziale ruling party MLA nei achat ziale eptulam ten ruling party bial ni in omzia om chuan lo ziale ruling MLA nei chuan bial dangti ai ham thana bik om chuan lo zia ani berchina political party chu achang in ruling ania achang in opposition ania Mizoram political party abikin congress le MNF chuan an ruling line MLA by election an lo tok ve to a tuna sarkar mek ZPM chu ruling ni in by election voi khat atona toremo ani ang Suitak angin model code of conduct laman law ani a ruling party sarkar tan model code of conduct in akhap engemutiam po alathiang ome chuti lai ro chuan ruling party le an try to te chuan opposition ani lai khan engtinge by election campaign na an lo soya an soilo thin ti te an ngei twa le ta poimo khop mai chutiangin tuna opposition party te point ruling ani lai khan by election a engtinge an lo tia an lo soiti anin en le ta poimo ani abikin ruling party lama tangin ni chwa to nuwa vote thak ti te alo om to a opposition lama tangin ruling party piang thil ti chetu ti te alo om to ni mizo te chu christian an ni a politics a christian lak lo le thil tha moi le dik soi tam tu po an ni hetiang huna hian an thil soi thin te chu an nun pui thengem nam himnan ril ruzim kan mamo ri tunlain Mizoram chunga sumdona kongsang sanga tunma tanga kandulo namdang dorkain pungchak le a ramnei tu detana nok tham ani to mizote ain an hausa a sumdonan thiama keini ain sumdona lama som puitur vai ram lama anne ngetbok dortam takhi chu rampona tanga vai mi hausa ten an sumdona huang an ron zauna ni na langa Mizoram chu mizote ta ani kan lauti kan thinlunga kan vontlat chu an ron sudar na satakhop mai namtlem keiniang mizote ang tan chuan chimral na lam Chuang an ron zo mup ni berin alanga namdang te dorlo atir lau kan hanti thin te la chu tuti emo sum du lutukin vai thurwal puin sum huna nan mingan lau man tir zel si central wai me mek tan po namdang dor siam tir lau ti chu malak na kheranita a vai dor nia lang nge po anei tu ve en chiangila mizo ming alo om zel si a karkal ta khan aizol chinga veng chuan an veng chunga dor omte anei tu dik takan zong chuak hloma ma se dan ang tak chuan india khwale tui an ni si a ILP an nei thlap chuan han nor hongot arem chang kher lawang kan rama hian hetiang a namdang sumdong te hi an punzel chuan kan mabak chu alang sa rengmaya kumsum ni te aral le chuan kiltina vain phuswaw swaw tu anga aram nei tu te hi thin ur emin ti le ngai na shilawin kan ral ria jai mai don ani tuna hian chu tiang hun alo thlen lo na na dan angzong chuan ti the kan nei tlem em to a heng vai dor lo pung chhawlaka hian enge kan ti ang india rama kan oma india dan la in a phal zaw na samai si chu wangin ral ai chuan kan thiam dan da na kan chet ve hi angai ni taberin langa khovela nam ralta tam tak hi intiril ruzaw midang te ngai thei an ni zel europe ram intiril ruzaw namdang la lut na saho po an boy meka keini namtlem te hian kan ril ru kan ti zaw ve ngam to nem ni ril ruzaw takaral kan du chuan kan thu ani e mizo nam hi la omzel se he nam hian ro pui takin malam huna thang thar te tan ram ibwat seyang kan ti ni chuan ril ruzaw hwaw lo hi poi kan ti tur ani lawang ril ruzim ram dang mi telu tam hlau em racist dia an pu poland chuan europe ram dangin polam chim boina awanga harsana an to lui lain an ram an veng hima tuna hian khovel ram ro pui ni turin ma an son mup me kani zofa ten poland ram en to nang u danin nam him namin pek si lo chuan kan thiam dana kan ti ve ngai anita bere mani ram ven him hi mishing kan ni na anga kan right ani Comptroller and Auditor General of India CAG report nun hungber chuan Mizoram PWD in chiatlang le lam chip in kar kong siam thanna na athona chiang Vaibelchhe khat le noi sumruk pasari rin hlel om le fel lo takin an hmang ni ina soi
audit report alan dan chuan Ministry of Road Transport and Highways mort chuan kumsang ni som paruk September thla khan Central Road Fund Scheme noya he kong thom thatna tan hian chiang Vaibelchhe somruk paruk le noi somruk paria taron sangshana I tender manga kalpui turin aron tikhera CAG in PWD thil chin chia en dikna thil ni dan phung lova kalpui tam tak a muchwa ka hemi tan hian Mizoram sarkar chuan kumsang hi som pasari February thla khan chiang Vaibelchhe somruk paruk le noi somruk paria manga na thorem ti na ape a Chief Engineer chuan he na thona tan hian chiang Vaibelchhe somruk le noi somli paruk asang shana sarkar in na thoktura pom mayan kumsang hi som pasari January thla khan PWD chuan restricted tender an lo chua contractor an thlan chu kumsang hi som pasari April thla khan na ape kani a chiang Vaibelchhe somruk pani le noi som paruk seng turan na hi pe kani a kumsang hi som pakwa February thla khan summan tur hi ennon sak ani a chiang Vaibelchhe somruk pali le noi som paruk ati san sakani a kumsang hi som pasari June thla atanga na hi thochan ni in kumsang ni somni pakhat September thla khan thozwani kumsang ni somni pani khan contractor chu running bill pasari mangin chiang Vaibelchhe somni pani le noi somkwa paruk pe kani a kumsang ni sompare September ni somni panga khan na enkul tu PWD division how to tele contractor te in mokhom na contractor chuan akong lai shim zo fel to thu soya heti chung hian kumsang ni somni pani November thla khan PWD chuan kong lai hi ante thalia hei hi na thozo nu kumli ani pa ka awaya zo fel nu thlasom palia ani tlai khon nu ante non le nu hian label tor bitukani a kumsang ni somni pathum okas thla khan final biletan chiang Vaibelchhe khat le noi somruk pasari pek billi ani CAG na ngai dan chuan hetianga te non le hi ti dan phungkal ani a achan chukong leina kha ama in pai fai vekto ani sia chuba ka ramlak na te leimin te le I tender manga na in pek nu ati dang lam le na chungchanga engma sia ka da aum lova chuwangin CAG report chuan kong lai te non le ani awanga chiang Vaibelchhe khat le noi somruk pasari senbel hi sum sen dan dik lav taka anga yani tlang shileng wangin solpuang Voice of Maryland nimin nuruk October sang he somni panga thudon danin siasi khwa azerne in pathum chu tlang shileng awangin kharlei lokani nimin khan Maro Autonomous District Council School Education Department thu choina tarlan dana chuan middle school zirlai te chu tlang shileng awangin nisari atangani riat October sang he somni panga chung zirne in kharlei lok ri ani don thu antar langani he thu chwa bo zu hian Voice of Maryland chuan siasi kholam chanchin ngai venin zirtir tu te chu bia khlat theina mangin abia a zirtir tu te chuan tlang shileng hi inrin ni vela tangkhan anasatana he wanghian nimin lampo lo theilo awangin school khar hial alo ngai ta ani anti Voice of Maryland zona changin he tlang shileng awang hian chakhe PHC tanga ngai ven anlani lo thuan soi siasi khwa hi siaha district Myanmar border omani a beino luipula om ani tuna hian in somkwa pariat velan om meka mishing hi zanga velan cheng meka school primary 1 and 2 and middle school pakhat om mekani Burma sipain twal chung mi pali an that kum som paruku pa me chia pakhat chu an pong swal nuwa an that Shan State chang me khopue changa kem somala leithla ma ral tlana ko samek twal chung mi pali te chu Burma sipain an thatani an thate zinga mi kum som paruko pa me chia pakhat chu an pong swal nuwa an that ti shatani a September ni le aral do turakal Burma sipai te chuan chang me khopue changa kem somala aral tlan te chu an no chua ka kolpui thiam pakhatan that chumi nuwa leithlam pakhata om kumsom pani mi panau pangle afarnu kumsom paruk mi le annu chu an kaplumani anruang hi an seng hoila yin kumsom paruk mi no pang chu sarwakin alo oma abulvela Burma sipai hau thom no te po an mu thuan soya me chinau pang kumsom paruk mi hi pong swalani nuwa tha ani awunau pale anu po silaya ka hlum nge yan ni ti shiatani Ole khati zong kha tun chuma ta na kan puan the te chu ni ne ri phot mai sela min lo thlir sakka min lo like sak chin tu te chunga kan lo me